Aladon ke jingmun, away ke bered, aklam nang sedang. Tiar kaladon, Andre, sengukum badang dan hi jing duna. Adon kam jing Arab, ke jing Krishan, aklam tip Syaiban Pai. Hangta ngalap ke Chief Ministers E-Championship Challenge. Basdang ha arhajar khat khandai, ke Sarkar Jala Meghalaya, ke CMECC 6.0, kamdei tang ke jing yakun, kadai ke Jaka, ba ailat yakibatre kam lojong. Manusnam, Shispa san pungut ya shimbenta. Nang ni pinyo pusan ngut kiyo ya chkhmat kiyo shimbenta haka program bakhandai benai. Haka incubation program jong ke prime piyo jing yarab bat jing hikai. Hentip bat pinyo lat ban poi shakiyo ki hat bay hap ya ki mar jong pi. Kilat ban penkiyo ya ka kam jong pi bat kam tam ka jing Krishan. Ban penkiyo bat yarap ya ki entrepreneur piyo aru ya ka jing Krishan ya ki business gran. Dilai pusan bawan chakman yo arlak tengka bat ki saupo bawan nadien yo silak tengka. Nang ni piyo ajaka ban trei ya laki kam kitiar ban yarap ya piwan kiyo yo jing yarap rendeng bat ki kam legal documentation. Kaladai kapor banedan benta bat ka prime na ka benta kalawai paparna ilasha. Ka CMECC 6.0 kwa bat pin pikir tang hakakam jong pi. Ka CMECC kala incubate bun ki entrepreneur na ki khatar district ka jela. La pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong bara. Hidan ka jing mud ngin ai ka jing Krishan. Shim benta haka prime. Detai paru join pikai ke prime Meghalaya mentu. Ni benta ka step ka mangawi ko pu ko pe. Kumsi benta bencim kia ke banyalek ban penbiang ya kijing don kam banyo kijing sumar ke babiang. Hakas ngi balang jong katayo MLA kanongpo constituency uba Miral Bonds iem. Rengkat bagi nong elam shnong bat ki officer ketenat kakot kakia. Kilalit ban jurep ya kijing te yak Umsau Nong Bri Primary Health Center hagas nong Umsau Nong Bri. Bala kami lenti basatang katto kene benai on sepleno ya kene kejaka sumar. UMLA kanongpo uba Miral Bonds iem hagas senran lang ki officer na ketenat kakot kakia lembar ki nong elam shnong. Hakalai terik unai lor arajar arpusan kilalit banjurep ikjing tei ka Umsau Nong Bri PHC kawaran tengah nong Umsau Nong Bri. Kani kejing lek banjurep ikene ka PHC kalong bantik baru kat no ka kam keladap bat aku juk kopor ban betha benang pendap kloi ki kam ki berangsa kanang ban yo ban pentre kam no ikene ka jaka ajing sumar ki pat ba. Haba keran gilat patai kubor uba Miral Bonds iem ulapan pau kejing sunguhun bani iba ka kam keladap bat prapasan nak sispa kejing tei ka PHC keladap. Basa tangka tu kene benai on sayok ban pleno. Cucu lapan pau bagi jingtai kene ke PHC kala jandap bat aswa ban yok ban ple kene PHC dan kam ban don kinong tray kibati kena. Ngadok ki doktor ki nurse bagi bagi staff ha ka ban kaliang jung ku munong mi khmat perpad ke sarkar bukan plat no ya ka post ha ka bede bagi ke PHC. Hagan ni kesengi ke bala jurep lai dan langru di Dr. Biling Do Joint Director MI, Dr. NM Sangma DMHO ke distrik Gibhoi bat kibai-kibai. Hagan ni kesengi UMLA rekat bagi officer nak terat PWD ila letru banyo kejat aga shnong kebet nong bri ban ajing rap shnong baca kabalang Presbyterian na kebenta penginang penkre ban diang ya kejing seng sinot samla kaban salong aga shnong kebet nong bri aga senam banwan. Na kaliang UMLA akan dikasih ulai yo ruman IT ya ke work order ke balai lak tengka na ke benta bantai ya ke kenro yang mania bat silak tengka na ke benta ke kenhuan CE Society jong ke balang Presbyterian ke bet nong beri. Ke pos jong ki doktor, ke pos jong ki nurse, bat ki lab tech, bat ki bat tes nam, kini tet ki balong technical post katu ngishet le tak recruitment. Te kini ki post pada ki LD UD grade 4 pada ni saya asyik dia sih.
Dia long DSC but dia mature but piknong yang tip ya kata bi ong i madam mene. Dia long kata bi ong mairo kabade. Amar mau kita rasionong. Dia kata te long andala ayo sanction HR pigan dynamic leadership isa tilatim but ki barokan. Tingi ngit scam magniga visit ni mo ko long lai i kat ni ngin pen koloi kat bala banduk yo ban plinong sa. Ti ngat kat mi ke jing internet jo mi ke Jakarta kan num dei tam ka jing kerku ya pi kini shnong ha janrek igini ki khap barok lada ka tarik amhar ni pe si mentangi la don sigi jin thia ti ki beriu kinwan ti ngi skam ngin yo ki doktor ki ban tre kumbila ong ni doktor anjumu long miru por bengi dak khna man shua mo life post nem shua life post nem tam man shua Idang sudah pas itu MBBS ni elektre hisno gendau sa. Ni elektre ni sa ni tre ni le ni selu tenat. Long kanong kungju ni long pinsi long ndala awan kum tu ngila snow try te ko jaka. Te ndala dan lele mo kisnong ki balong welcome long kanang kiu te kam. Ndai tingi ngai skam bo blame kerku makan long jingker ku ya. Ndai tangi fi bah kisnong. Mat ya baru marjan magpar kat kaning yo tangkatai na ngidap ing dokumen ga bakrau kan iya ga jing ya jong kam kumban su pentip syaki pranu sung snong gi baga jing pentre ya kaneka sanung bri PSC atau ya ka fiscal progress ya civil work kalong kumba ratusan persen jing ya kam kisah astangkat tu kan ki bentah badang pendep kini isni gi banwan bat kumju ru am dakasngi habangi yo ban page daladi ang jing don rengkat bat kini kinang yalam snong bat ke officer di jongi ni dap dengan dokumen ba dingit scam ba koloi kat bala salah ban pendep no ya jing snai kan ka PHC bat ha keju ka pot ngin sedang nak ban move nak kaliang jong department ka bai di bat ki sanction of post yaitu human resource apa jong kan ke PHC bat ini scam mana benta ban jan ya gajing syakri pat ba ha ka bdi berkot ya kya ini scam mana kalian jong ka sarkar jela lengba jong tenat pelatengka finance department makin ai gajing menjur koloi kat bala nak benta ini post kenang ba yang la ban beli pat ba no bahkan yo ban syakri no ya ki pat ba ngeneta dong bat ka thai ka ba ki jongi